Pozdravljeni nazaj na kanalu Džungla, danes smo spet tu, naša ekipa. Danes pa imamo en zelo poseben ter zanimiv video, fante proti puncam. Tekmujemo k čem, Ian? Likanju. V nalogah, ki nam jih bodo dali. Kako nepričakovano! O moj bog, dajmo začeti z videom. Zdaj gremo v kamen, škarje, papir, katera ekipa štarta prva z izzivi. Ok, kamen, škarje, papir. Dajmo prvi izziv, bravo, exactly, dajmo prvi. Okay, jaz sem skoraj vso pohištvo v mojem stanovanju sestavila sama, tako da to shouldn't be a problem. 3-4 zdaj. Ok, to pride sem. Kaj ti držim, pa boš... Čakaj, sam prvo nema sestaviti, kako pridejo, zato da vidim, kam grejo škaufi. Ok, postava, štirita spod. Kole. Bravo. Evo, sestavljeno. Nekaj je narobe tu, čakaj. Kaj pa če tak? Zdaj pa je prav. Zakaj so ti lukniti? Mi daš ta dolg. Šrauf? Kjer je? Ta dolg. To dolg, okej. A je to izvijač ali je to šrauf? Hiter, no! Bravo. Ta dolg, ja, kratki ne gre skozi dolgo. Hiter! Čakaj, če ne trofim lukne, ne vidiš. Bravo. Ni pravilno, ni lukne tu. Če ni, kje? A ja, tu je lukna, vidijo. Mislim, da nismo na lukni. Kaj to res štopajo, ali... Ne, kje je lukna? Jaz sem zgubila lukno, kje smo prej šraufali. What? Zakaj to nima lukn? Ok, bravo. To, kaj pa zdaj? Nemam pojma. Aha. Oh, wow, kako ne jaz to? Ne vem, daj, hiter. Bravo. Oh my god. Kaj ti držim? Ne, krč me v roki. Okej. Pa dejno, to je annoying. Zakaj se nama posmehujeta med tem? Če ne gre, daj sem. Ja, primi ga! Druga smer. Bravo. Vidiš šraufe, tu sem ti nastavil, čuj, enega šraufa pa ni. Kita je šrauf, a tu je, gleda. Dan. Evo. Koliko minut? Koliko? Koliko? Vrej, je, super, je. 8 minut 36. Bravo, zmagala. En šrauf sploh ni not. Približaj na to, okej? No tu, to sploh ni zategnjeno. Se pritožuje. Kaj bo ta videla otroku opremila sobico? Kdo je rekel, da bom jaz imel Kupleš otroke? sestavljen. Ok, naslednji, koliko je prahu, WTF? Naslednji challenge je zlikati majico. Vem samo to, da mora biti vlažen. Bolj kaj je vlažen, bolj bo ravno. Ok, ti tam drži, jaz sem to že nekdaj uporabil. Aha. Ne, kako sem razmenila. Daj bom jaz rokave, ki teži pa še sporen del. Daj stran, no. Ok, prvi treba robovčke, a veš, da ne bo roba narejenega. Ja, Majke mi. Au! Ti primem kaj? Au, vroče. Ja, ful. Ok, majico bomo dali. I think I know a few things about that. So, noč, Laura, povej, kaj se ti kaj lepega dogaja v življenju? Pa nič, mislim, da je to najlepša stvar, kaj sem jo videla v zadnjem tednu, tako da... Drugače mislim, da nama gre ful slabo. Ja, exactly. Ima še neko linijo Če se pa ne da. Ja, to je na drugi strani. strani. Daj, likaj. Ne, a naš ti spodna strani. A ja, bad, čakaj, ne, zdaj še bo bolj zmečkalo. Ja, to ta linijo, to daj, glej, tu jo vidi. Bravo. Ne moram, ne smem, Ja, ko bom tle. moreš. Dobre. Ok, zdaj pa ja. Bad. Ponovadi jaz ne nalikam, tako da je to nekaj vrste tutorial za mene. Ja, pač malo počasi že razumem mamo, kako je pač tole, pa še malo nekaj delati zraven, kakšne španske nadaljevanke ali pa... Leko izmečka. Ho. Bro, vidi to, da ti si naredil vse, jaz sem tu bil moralna podpora. Tako, ja tam ga odloži, ja. Zdaj bomo spet obrnila, pa bo spet to. Pa ne bo, evo vidiš. Nič, zdaj se pa tu zmučka. Je, kar je. Je, pa je, mislim, da. Stoj. Evo. Je? Ja, you ready for folding? I am. Tako jaz bi, honestly, okej. Tako, kaj pa je s totimi naredil nekaj, jih je obrnil tako čudno.
But that's fine. Bravo, zdaj pa še zloži. To pa znaš. To pa znam, ok. Ne, jaz tu res roke na roke. Če vidi ga, meni to mama vse dela. Jaz vzamem z omare pa grem na džunglo. Ko neko origami. Čakaj, mi smo to vojsk zmeri mogli takole delati. Ti si bil v vojski? Pa dobro je, no. Bravo, bravo. Še to popeglaj malo, ja. Tada! Videla sem le 100 let prej. Bravo. Jaz bom rekla, da nama je print gor ostal, zaradi tega smo dejansko preverili, kak je Sam material, res. treba to narediti. Ja. Sta pa vidva zložila za v trgovino. to pa Ja. Prvo kot prvo stran svoje tace iz najne majice, drugo kot drugo naloga je bila, kdo bo bolj zlikal. Veliko omar, pač da je takole velika majica, to ni fajn, a veš. Nobena ni zlikana, iskreno. Najna se je likala že 2 ure nazaj. Kdo bo prikazal tale print, ki se je pri nama ohranil? Ker nima tak... Imajo honest opinion, mi da smo bolj zlikale, sta pa ona dva bolj zložila. Vi pa Zložila, danes ja. Ampak to ni bil napišite, point izziva, tako da Ampak ni jaz se vem. kar s tem strinjam, tako da karkoli boste napisali, it's irrelevant. Vi kar vedno lajkite tale video, subscribite se na džunglo. Pogledajte še kak drug naš video, followajte nas na Instagramu pa... Lepo se imejte, veliko se smete. Se vidimo naslednjič.